Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Ardaqtu Qırğız elim, hurmatlı vatan eler, süyüktü ağayini, ece qarındaş, bir tuğandar, amansızlar ve barınızlardan Allah razı olsun. Barınızlar menen Allah Taala'nın arı tattu, arı uqquluqtu, arı salmaqtu, jada qalsa 5 elinin salamdaşısı bolğan assalam degen sıfatı menen salamdaşam al. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bul ildet, bul oru birle bizdin üyde bolğan jok. Bul oru şalpı dünyönü, anın içinde Qırğızstan'dan bulun burçundan beri kaptadı. Bul bir uşunday bir apat boldu. Sözümün başında en algaç Qırğız eline, Cumuray jurtqa, koşuna өлkөгө, Aziyaga özünün ilimi, sabak beru usulu, жүрüm turumu, salabаттуулугу, mıқты tajribası menen tanımal bolğon Allah mehrimin alsın, ötüp ketken Çuvaq Damlaga, Çuvaq Damlanın yübülösünü, жақын туған uruguna, Bişkek şaharının qazısı Molla Sadır Damlanın yübülösünü, koşuna ülke bolğan Qazaqstandağı Abdugaffar Damlanın yübülösünü, Luğmar Damlanın yübülösünü, barına şu kaygıruu menen köngül aytam. Allah saparların iyilikli jana mömöjemişti olsun. Peygamberimiz men lem yeşkurin nase lem yeşkurillah. Adamlarga rahmat ayta albagan Allah'a da şükür ayta albayt deydi. Menin orup jatkanımdı uğup mamleketin kepildigini alıp amanatты arkalap gün tün debey eli üçün jürek orutup, jürek sızdatıp iştep atkan prezidentimiz, Salamatlık Saqtoo Ministerligi, Bişkek meriyası uşulardın büt bары çalıp al ahvalımды sorap qala berse eң negizgi tirek, jölök, dem bergen buluşul sabağımızda oqqan, azdır köptür kichine sabağımızda oğup жақын bolup kalgan bir tuğan ağa ene qarındaşların barına rahmatımды aytam. Allah razı olsun. Duaňyzlar, alıp gelip bergen dary-darmek, çalıp, жазıp bergen demiňizler momenty iki ayaktın üstüne turguzdu. Allah razı olsun. Tordoy taraptan Nurlu Ayallar degen bir cemaat uğarı menenle şul dem aldırıcı bir aparatta jönötüştü. Oşton, Bişkekten, işi kılsa uşul Kırgızstan boyunca kimdir biri kiçin akçalay karajat dar alıp alın dep. Dağı birösü dary darmek alıp geldi. Özü kalyaskada oğru olturup, şu men oğruldu dep, kalyaskası menen şu maşinaga oturup dar alıp gelip atını unutup kaldım. Allah razı olsun. Apalar ыйлап çaldı, atalar ыйлап çaldı. Eceler, karındaşlar, jengeler, ağalar, iniler, ustazlar, ulu başın kiçүү kılıp Kırgızstan Musulmandar Dini Başkarmalığın muhtiyi Maksatbek Hacı Damla, Kırgızstan Alımlar Kengeşinin töragası Habibullah Damla, bары çalıp, kazılar, büt bары çalıp kavar alıp atışat. Allah razı olsun. Emi argim arganday deydi. Amr ibn al-As bul ildet şunday bir jaman ildet, ört siyahtı. Жақын turup alsaňar, ört otunda jalmap örtөy bergen siyahtı adamdardy öldürüp kete beret. Andyktan alysıraak jaygaşgıla
bul ilde sizlerdi örttey albay kalsın, öldüre albay kalsın, biriňerden ekinçiňerge jukbay kalsın degen düşünükde. Oşent şol hökümettün, mamlekettin, hadislerdiň aýtganyň kılıp saktanganybız Allah'a şükür müntip ayağımızga turup anan ötüşüp ketkenler Kuday rahmat kılsın, sapar tarıp ketdi. Allah alardan jatkan jerin beýişden baktary kılsın. Eň mykty insanlar ele. Bular jönünde men jatyp alıp jakynda şu sabak çygaраýyn dep atam, jakşı aýygyp kalsam eskeri üretinde Cumhuriyet jurtga dagı bir jolu bir sabak bolsun dep şul ustazlar jönünde bir sabak öteýin dep atam. Şunday katu oğurup kalgan uçurda, iki ayağın üstünde tik turup hizmet kılıp atkan, özümden üy bülömü, jubayıma, oğuldarıma, kızdarıma, momentip sabak çıgaraýly el gütüp atat dep, ak etkenden tak etip, gün tündebey çalıp, gelip, kavar alıp, anan tartıp şu işlerge çıgarıp atkan operatorlarga, dem bergenlerge Allah Taala barынан razı olsun. 80'ge çıkıp kalgan apa ayına 2 jolu bir darıxanaga girip dary alçylar. Başında vraçtyn darygerdin жазıp bergen görsötmesini oşol darıxanaçyga görsötüp şunday dary oğrumda göç balam kagalayın. Bирок çymam jete berbeýdi. Oşma garaganda bul dary öte kymbat deşdiler. Anın orduna uşuk okşoş bir arzanırak dary bolsa berseň bolo balam kagalayın. Senin de mende ataneň bardyr dep kaltıragan koldoru menen kiçinekey kol jolugyny orap algan akçasyn çıgaryp esepdep atdy. Çynynda bul apanın 15 günde içe turgan darısı 5000 somda çapşyýdy. O apa. Bul 200 ile somluk dary. 200 ile somluk darymyny alyňyz. Kıjalat bolbaňyz. Başka daryxanaga girbeň birok. Başka daryxanaga girseňiz, alarda biraz kymbat boluşy mümkin, je jok bolup kalat. Wara bolup kalasy. Tüzele gele beriňiz. Daryňyz tügengende tüzele gele beriňiz. Men daýym daýardap goýum. Bolgan 200 som. Kalgan akçaňyzdyň baryn tamak aşyňyzga, jol gireňizge jana başga nerselere jumşaý beriň. Uşul 3 ýyl ulandy. Bir günü bul 80'de kempir 83'ge çıkıp tayak dayanıp göz aýnegin salınıp akırın basıp daryxanaga girip anan daha oşondoy darıdan berüsün ötündü. Birok 3 ýyldan beri bul kempirge 200 somdan dary bergen jigit görünbey, anın ornuna başka bir çoğuşun jigitden oturganyn gördü. Makul bereýin dedi. Kassaga gelip akçasyny төлep 200 som berip kaytarında dary bergen jigit apa bul emne bolgon akça myskıldaganyňyzby? Bilesizbi munun basy kança turat? Munun basy 5000 som turat. 5000 som. Siz 200 som berip atasyz, sizge bul akça 20.000 görünüp atap dep öte oroy süýledi. Üstünen muzdak suw kuyulganday bolgan apa kaltıragan kolu menen ahyryn kaytyp gelip daryny taştap maga uşul 200 somduk ele dary berçilen kagalayın. 3 ýyldan beri şunu alıp gelem dedi. Aytgan sözüne işenbey, jaňydan işe girgen bala, apa, siz kimden alat eleňiz dese, şol saga çeýin işlep gelgen jigitten alat elem. O al kaytyş bolup ketgende bir juma boldu. Baybiçe ayaba ýylady oturup. Anan daryxananyň direktori geldi. Alar bular gelip emnege bul kymbat akçany bul kempirge 200 somdan berip jürgen dep. Oşol jigittin özdük depterçesini açıp karaşsa, ağır çislolordu bergen saat gündöründen beri жазıp koyuptur. Apaga 5000 somluk dary satıldı. 4
1800 somu menin çöntөгүмдөн, 200 somu gana apanın çöntөгүнөн berildi dep жазып коюптур. 3 жылдан бери ушинтип берет экен. Бул сөздөрдү укканда апа ушунчалык ыйлады дейсиз. Titregen alakandарын жайып алып, колдорун бийик көтөрүп, ушунчалык эчкирип, жүрөгү менен, күрөө тамыры менен буулугу ыйлап дуа кылды. Анан аргасынан 200 сомго дары берип, калган 4800 сомду дарыкана жаап коюп, апа мындан кийин дарыны мурдагыдай эле өз басында аласыз, эми 5000 сомдон деп жөнөтүштү. Ошол күнү дарыкана ээсинин жана башка кызматкерлердин түшүнө каза болуп кеткен жигит кирип, абалым жакшы, ушунчалык жакшы, анча-мынча кетирген кемчилдигимди Аллах Таала байкуш болуп ооруп жүргөн Байбиче апага кылган кайрымдуулугумдун эсебинен Аллах мени бейиштин бакчаларына мынтип чыгарып рахаттандырды деп кабар берди. Кагылайындар, өзүңүздөргө керек болуп турса дагы, ушунчалык зарыл болуп турса дагы ушу бизди өйдө көрүп дары жөнөттүңүздөр, кам көрдүңүздөр, кабар алдыңыздар, чалдыңыздар, жаздыңыздар, дуа кылдыңыздар, хатм окудуңуздар, истигфар айтып, салават айтып, баары ушинтип дуа кылдыңыздар. Сиздерден Аллах ыраазы болсун. Сиздерден айланып кетсе аздык кылат. Өзүмдүн атымдан, үй бүлөмдүн атынан сиздер ушу башымды төмөн кылып таазим этип ыраазычылык билдиремин. Аман болуңуздар. Аллах ыраазы болсун. Бул эми бул жолку сабагыбыз сабак эмес, кайрылуу, ыраазычылык, рахмат айтуу. Бул сөз өзүбүздүн ушул чакан үйүбүздөгү китепканабызда чыгып атат да. Ден соолугуңуз абдан жакшы болгондон кийин кайрадан минбардан учурашабыз сиздер менен. Талай сабактарды өткөрөбүз. Талай жерде сабак кылабыз буюрса, мыкты жолугушууларды өткөрөбүз. Чубак дамла, садыр дамлалар өтүп кеткенден бир күндөн кийин өзүмдүн келинчегиме менин сабагымды эстедиңби, мүрзөдөгү биринчи түн деп. Азыр булардын биринчи түнү болуп атат деп аябай жакшы ыйладым. Экинчи түнүн эстедим, үчүнчү түнүн эстедим. Анан булар кыйла көнөтүштү. Булар жаман жерге барган жок. Дүйнөнүн запкысынан, ызы чуусунан, көрө албастыгынан, фитналарынан, бут тосууларынан, аркаларынан айтылган жаман сөздөрдөн кутулуп Аллахтын алдында ардактуу эс алууга, Алланын мээримине, бейиштин жытына аттанышты. Эми алардын барган жерин Аллах Таала бейиш баа кылсын. Андыктан эми тирүүбүзбү биз алардын жасабай калган ишин уланталы. Бири-бирибизге жакын бололу. Мен тааныбаган эле жигиттер, мен тааныбаган агалар, достор, инилер, апалар чалып, келип кабар алып атышат. Ынтымакка келели. Бир бололу, катташалы, кабар алышалы деп ошолордун баарынан Аллах Таала ыраазы болсун. Америкадан бир аппарат жөнөтүштү, Исмаил деген, атын атап коеюн. Бул жердеги эми анча-мынча ага, эже, ине карындаштар ысымдарын атабашын суранышты. Аллах жолунда ошо кайрымдуулук кылдык деп. Ушунчалык ушу ыйлап, тахажжудта ошол өзүмдүн намазканамда багымдатта ыйлап дуа кылып атам сиздерге дагы. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Дуаңыздардын ушу бир кычыгына ушу мени кошуп койгонуңуздар мен ушинтип аягыма тургуза койду, иншалла. Аллах ыраазы болсун баарыңыздардан. Буюрса, эң мыкты сабак өтчү күн, жолугушууларды, дарстарды, лекцияларды, жума хутбаларын өткөрө турган күн алдыда, иншалла. Мен де өзүм ушундай бир милдет кылдым. Мындан кийин мурдагыдан да бир канча эсе жогору иштейм. Аллах ыраазылыгы үчүн ушул элге, элдин кызматкери болом. Бир жерде тазала десе тазалайбыз, шыпыр десе шыпырабыз, отур десе отуруп, тур десе туруп ушинтип элге кызмат кылалы. Элден айланса болот.
Barыңızдарdan Allah razı olsun. Buyursa şu жақынқы күндөрдө абдан тазаланып, абдан ушул аяққа туруп, жакшы болгондон кийин минбарда баягындай эле өңүттө сабак өтөбүз. Жардамыңыздар, көмөгүңүздөр, дуаңыздар, берген демиңиздер үчүн Аллах Таала разы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтпады беле? Ла тадхулунал жанната хатта ту'мину. Толук кандуу му'мин болмоюнча өзү бейишке кире албайсыңар. Ва ла ту'мину хатта тахаббу. Ал эми бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө өзү толук кандуу му'мин боло албайсыңар. Му'мин болуш үчүн бири-бирибизди жакшы көрүшүбүз керек. Ал менин тууганымбы, тууганым эмеспи, таанышымбы, менин кемчилдигимди менин оңолушум үчүн бетиме айттыбы, айтпадыбы, аркамдан жамандадыбы, мен ыймандуу болуш үчүн кечирип жакшы көрүшүм керек. Авала адуллукум аля шейин иза фаалтумуху тахаббтум. Пайгамбарыбыз айтты. Мен силерге бир нерсени айтайын. Ушуну аткаргыла бири-бириңерди жакшы көрүп каласыңар. Жакшы көрүп, ыймандуу болосуңар. Ыймандуу болуп, бейишке арзыйсыңар, татыктуу болосуңар киргенге. Сахабалар ызычуу болуп кетти. Я Расулалла, айта салың ушуну. Батыраак айтың. Пайгамбар айтты: "Афшу салама байнакум." Бири-бириңерге саламды угуза айтып жүргүлө. Бул саламды угуза айтып жүргүлө деген ынтымакка келгиле, саламга келгиле, текеберденбегиле, кечиришкиле деген сөз да. Бул ооруп, онтоп, дем жетпей, бирде жетип жетпей, дем кыстыгып жатканда бардык нерсе баштан өттү. Эмне жасадым, эмне жасай албадым, эмне кылдым, эмне кыла албадым, кимге эмне дедим, дебедим, кимге эмне бердим, бере албадым деп. Андыктан ошол сиздердин мага кылган кызматыңыздарды мен эми өмүрүмдүн аягына чейин ушу эки аяктын үстүндө туруп, жазбы, жайбы, көзбү, кышпы, Аллах ыраазылыгы үчүн сабак өтүп, сиздерге кызмат кылып өтөм өмүрүмдүн аягына чейин. Бар болуңуздар, менин бир туугандарым. Амандыкта минбардан жолукканга чейин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.